Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa Syedalun. Yan, kadilom nu busi. Bak video live kalinya. Yan, hanajit lun pegot status dan hanajit lun balah komen. Karena Facebook lun hana mengikuti arus community cafe nyan. Jadi lehoro di tun Facebook lun. Yan, dan be na perkiraan urang drone lun kayo ataupun nupegah lun kadirop, tapi insyaallah hana cuma Facebook saga yang kung caci hareun ka dihack li kafe karena na urang report ya nasi dalam dua nyo ka dina ulom kan mati-matian getayo ta pejuang hukum Allah kalinya menyohana ta gulung ubena Islam munafik menyohana ta gulung perti ulama suhu yang kam merajalela dong bak pintu penguasa zalim yang hancur binasa singo hurun-hurun si dalam doa bahpi kana ka viral video lun kana bak news bak berita bak koran bak merangkap wujud golong getar tubuhnya tubuh siagam lawunya gohlom getar. Gohlom yo. Dan bekna perkiraan yang kongkon. Bekna sifut yang hana god. Nit yang hana god kelon. Ba fitnah kelon yang kongkon. Bekna syedram tua. Yang pulelon jawaban sagai daripada gure apa yang kalau pesampo apa yang kalau ke fitnah. Nyan yang pulai jawaban dari lun. Kon hinaan, kon cacian. Dan hana pule lun kalon edit. Yang edit wajah lun. Dan pakai Facebook lun atuhnan ausi urang gasin. Allah mengharamkan daripada orang-orang mukmin 3 macam. Yang pertama, damahu, darahnya. Wa malahu, hartanya. Wa ayyadunna bihi dhannasu, dan berprasangka kepada orang-orang mukmin dengan prasangka buruk. Dan pakai nan Facebook musliadi nan lun jaitat kalun-kalun. Jaitat lun kalon memacam bago dan neba fitnah kelun nepegah lun kole Islam urung ba jiran kafe dan nepegah lun bayaran lun dibayar li kafe untuk hujah ulama. Yan putifut yan si dalam dua. Nan kalon kan nepegah lun yang kongkon menyohana kalon baik nepegah yang kongkon lun hana sobayu lun melainkan atelun yang melawan urang drone atelun keyakinan lun untuk melawan Islam munafik yang ada di negara Aceh sino nyan ke atelun yu lawan urang drone nyo pesampo siat babu mudi mesra. Po yang kalau ke fitnah hati lun dan pegaknya yang kalau bersekutu dengan kafe nak tilah di sini utusannya kepada konsulat Indonesia yang ada di Kanada yang kena jak fonis lun bak kafe lun sampo siat. So yang bersekutu dengan kafe di sini di Kanada lun di sini di Kanada sini tinggal di sini lun minta rezeki lun kerja. Dan hana bayaran kafenya untuk lun yu jak fitnah ulama kan. Tapi atelun yang ingin tat melawan kezaliman ulama suhu dan penguasa zalim seperti pemimpin Aceh, seperti PA saya munafiknya yang terima damai masa MOU. Nyo kenyo masa jino ke lun lawan urang don hasil ram dua. Lun yang lawan urang don. PA, PDAP, PA kenyan memandum, lun lawan urun-urun. Yang dicamkan, lun lawan perti pemerintah penguasa zalim. Lun yang lawan. Yang saya sigo tu bak media. Lom bak ma Polda bak ayah Polda je kayak jangankan bak ayah Polda, bak Jokowi nak tilah hego bokirnya pijit cit ni apa. Pulam jino urang drone mecuhun kena bela Prabowo yang kalau pernah poh bangsa Aceh, yang kalau pernah poh ulama Aceh, bak jih jin jak pegah.
Bak ji pijit ya pegah. Hana perkara. Urung drone samai-samai tahu. Samai-samai pejuang hukum berhala. Silahkan. Nijak ju Abu Mudi nutuskan anak murid dah ju. Nijak bak ma polda, bak ka polda, bak ayah polda, bak nek polda, bak indatu polda pijit. Hana perkara. Hana perkara. InsyaAllah. Nyepatnya saya agama. Abu Syik urung gasin siap melawan. Siap melawan kezaliman-kezaliman urung drone. Yang kan penghancur akidah bangsa Aceh lun jino. Bertanggung jawab. Memacam bago kana akidah heno dia Aceh. Hana tak depu-depu agama ka dia Aceh. Pakon cangklak tat urung drone. Pakon cangklak tat urung drone sajan penguasa ulama. Hai Abu Mudi. Oh Abu Mudi. Yon videonya Abu Mudi. Jawaban dari drone golom na Abu. Golom na jawaban dari drone Abu Mudi bah. Nalun dengar sheet berita dan nalun kalon sheet media berita video drone Abu Mudi. Yang bahawa videonya kon kelun. Kon jawaban kelun. Tapi hadis yang nanti. Watian ni ceramah li drone nak nyan hadis nyan ke drone. Ke drone Abu Mudi. Ke drone ke drone. Nukhun ke drone Abu. Nyan hadis yang drone nuh petebitnya. Kon kelun. Karena lun hana lom pernah lun menzalimi bangsa Aceh. Hana lom pernah lun pahala kredit dan hana lom pernah lun wajib pilpres. Dan hana lom pernah lun pubruk sahabat Nabi Abu Mudi. Tapi drone na Abu. Buh Abu Mudi. Drone termasuk urung pahala riba. Urung pahala kredit Abu Mudi. Dan drone Abu Mudi termasuk salah sidro urung yang wajib pilpres. Yang pilpres drone yang wajib. Dia jak pilih Prabowo akhirnya. Dia jak pilih. Pilih Prabowo cok proposal. Pudong dayah budaya raya tu lom laknat lom li Allah. Yang nepres tiga tu temurka bak drone Abu Mudi akan terus. Akan Allah bi temurka si gotru. Kutuk Allah akan terus ke nampak dayah Mudi mesra si gotru. InsyaAllah. Baikna halangan sapu. Karena dayahnya dayah kufar. Dayahnya gepaharum liabon aziz gepaharum han gebi pedong rumah sikula bak dayahnya. Harum menyepegot rumah sikula. Tapi jino kuliah kena itinan. Bahkan ditebit ijazah itinan jak calon ro ke anggota DPR, ke anggota hewan-hewan dum. Yang kunyam. Yang pesampul lomba nak murid. You cok video lon, you edit. Memacam bago, you tipek wajah-wajah lun lagi. Petipek wajah muka bui, muka saya. Hana perkara insyaAllah. Lun terima. Lun terima yang mandum. Kerana apa yang kalau lun pubut, akan lun bertanggung jawab. Akan lun bertanggung jawab. Tapi drone Abu Mudi apa yang kalau fitnah hati lun, nekejut bertanggung jawab. Hai Abu Mudi, nekejut bertanggung jawab. Aci nu tolong jawab sabah video so petebit lun lam dayah drone. Cina tolong jawab siat. Bi solusi siat bak lun. Supaya lun hana bengi, hana benci dan hana dendam ke drone Abu Mudi. Kon cangklak tat kon mumada ngon hadis. Kon mumada surah kitab. Han mumada. Boleh jawaban. Jawaban dari drone Abu Mudi yang kalian pernah bersekutu ngon konsulat Indonesia dan ngon kafe di sini di Kanada Abu Mudi. Yang tolong bertanggung jawabkan dia. Bahpis terus hurung lawang jino ka Malaya dengan karena lun. Tapi insyaAllah lun bertanggung jawab. Sabah saat hurung lawang akan bangga. Karena urang Aceh hana ditupu. Pekrat drone Abu hana ditupu lam. Hana so dupu. Dan hana so berhari kena pegah buat video lagi lun pegahnya. Hana Abu. Tok Abu Syik tegai no. Abu Syik urang gasian. Siap melayani para alim ulama, alim zalim, ulama munafik, siap lon lawan urang drone Abu Mudi. Bahpi sanjungan drone rame, bahpi penguasa zalim drone dilindung Abu Mudi. Tapi lun siap lun lawan Abu Mudi bah. Dan bertanggung jawab apa yang kelah nepubut ke lun. Dan bak media-media yang kelah nepubruk lun, kelah nepumalai lun, yang kelah needit wajah lun, yang bertanggung jawab Abu. Ino jaitan anak murid drone Abu yang dicok video lon untuk dijak mita viral bak YouTube. Diedit macam bago. Berangkapu je dipegah. Tapi lun pujuk draw bak Allah.
Memang lam komen ramai tat urang hina lun, ramai tat urang caci maki kedua urang si lun. InsyaAllah lam inbox lam inbox lun ramai tat urang bila lun. Menyo lam komen ramai urang tenak lun, tapi lam inbox InsyaAllah ramai saudara-saudara lun. Ramai saudara lun yang bila lun lam inbox. Nyo nu pemah lun saudara mutuah yang nani inbox lun lam inbox lun kemungkinan hana sempat lun jawab karena lam inbox lun meribai inbox, meribai han sanggup lun balah. Nu pemah lun saudara mutuah mungkin hana lun jawab. Selalu murung drone yang lam inbox dan hana lun balah. Inbox urung drone nu pemah lun saudara mutuah. Jaitat inbox sebab yang payah lun jauh. Dan jaitat pih urang lam inbox yang bila lun. Yang support lun, yang sokong lun. Hai Abu Mudi. Abu Mudi. Puna Abu Mudi no. Oka Abu Mudi hana du. Cikre mana nak murid boleh mendua draw. You edit foto-foto lun, you edit video-videonyo, yang video baru. Karena kal heuro bangsa mulia lam inbox leuro ka gimbok. O ka busi pu ka dirok pu kanyo kaje. Bahkan na di debit lom video bak dengku lom temu daripada punanan daripada grup garam. Ya, na lun kalon video dalam garam. Dipegah lun ka dirok. Ceramah hinan bak video live. Untuk dia pegah lun alhamdulillah si Musliadi yang na di Kanada SD ka dirok. Terima kasih. Berkat doa-doa urung drone, berkat doa-doa ulama. Terima kasih. Puja syukurnya je. Torok dengku. Oh, tiagamo Nyepat tiagamo. Sehat walafiat bila Allah. Sehat walafiat dan hana sorok dan hana secuke. Yang ni aba-aba fitnah pusuna boh kepu si dengku. Boh kepu. Oka dengku, ciu kalon dia abad dengku yang pegah lun kadirop. Ciu kalon dia nyepat tiagamo. Nan lengkap Musliadi Muhammad Jalil. Yang nan lengkap. Baik jak pegah-pegah apa bangai. Baik jak pegah apa-apa fitnah. Baik nyepatnya tiagamo. Yang keunan hasilnya mudah yang pulih lun pesampo bahawa lun hana dirop. Bahawa lun disino sehat walafiat bila Allah. Terima kasih beri tetap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengharamkan daripada orang-orang mukmin 3 macam. Yang pertama, damahu, darahnya, wa malahu, hartanya, wa ayyadunna bihi dhannasu, dan berprasangka kepada orang-orang mukmin dengan prasangka buruk. Yang artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata ya Ibnu Abbas, pada suatu hari Rasulullah menilik Kaabah. Rasulullah ni akalan Kaabah, ni tilik Kaabah nazara, dia tinjau Kaabah. Sambil Rasulullah nikun marhaban biki min baiti, selamat datang engkau wahai Baitullah, ma'a'zama minki, ma'a'zamaki, sungguh agung dirimu, wa'a'zama hurmataki, sungguh agung kehormatanmu, walil mu'minina, tetapi bagi orang mukmin, a'zama hurmatan minki indallah, lebih besar kehormatan, lebih agung kehormatan daripada engkau di sisi Allah, wahai Baitullah. Kenapa? Karena Allah, innallah harrama minki wahidah, sesungguhnya Allah mengharamkan daripadamu cuma satu, wa harrama minal mu'minina thalathan, Allah mengharamkan daripada orang-orang mukmin 3 macam. Yang pertama, damahu, darahnya, wa malahu, hartanya, wa ayyadunna bihi dhannasu, dan berprasangka kepada orang-orang mukmin dengan prasangka buruk. Soal artejihnya serah kepada Allah. Baik tak akan lagi dia munafik kepada orangnya. Baik tak pegah munafik. Kecuali kadipubut tanda-tanda munafik. Kalau lahir bagi tanda-tanda munafik. Tetapi apabila hana lahir bagi tanda munafik, maka dia hanjit akan kegak munafik. Maka oleh
saudara Lun, selah siro daripada oknum yang tenak-tenak ulama, Lun hana lungkun kepada siro urang hana lun sebut nan, hana lungkun ke gata bahawa gata antek PKI yang Lun pegah so yang hina ulama, so yang sakiti ulama, nyambut hatupu antek PKI, so yang kap capli keung, so yang mume madung. Jadi punya gata tak hina ulama, maka gata termasuk urang kadi tualat oleh musuh Allah. Tain kadi gata hana tak percaya ulama Aceh. Tak abut tanya tentang hadis-hadis, tentang kehormatan urang Islam, tentang kemuliaan darah urang Islam, tentang katanya hanggebi mupaki ngan sabi Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, bersatu padulah kamu sekalian, jangan kamu bercerai-berai. Han patih log kitab, han patih kalan hadis Rasulullah. Tuan lu berhabakan muka terbit lama bah. Nah hadis buka kitab kalon. Baik muka nu pegah haba lain mentang. Mumpake dengan orang lain baik mumpake dengan ulama. Mumpake dengan orang lain baik mumpake dengan sesama Islam. Minta musuh dengan orang lain baik minta musuh dengan orang Islam. Fikir. Jadi minta baca letak hadis letak ayat, hana perlu letak baca ke kata. Kadang kata orang han pati ayat, han pati hadis. Kita tipu lagi-lagi kata orang yang digalak oleh Yahudi, orang yang digalak oleh Nasrani, orang yang digalak oleh PKI untuk poh bangsa, untuk pancur bangsa. Model-model kata yang digalak yang untuk pancur bangsa. Karena legok kajamun kain pancur bangsa Aceh. Dipoh bangsawan di Aceh. Dipoh ulama di Aceh. Perang demi perang di Aceh. Karena itu pula bangsa Aceh, bangsa yang temu perang. Lertotun lebih orang Aceh keputusan perang lawan Belanda. Hana bangsa di Nusantara, bahkan di dunia yang behu lagi bangsa Aceh. Maka uronyo ini poh bangsa Aceh. Ngan pula, ngan diciptakan propagator. Ngan diciptakan ditanam pikiran-pikiran untuk pubruk ulama. Kita tepu yang pubruk ulama jamun, yang pubruk ulama nak kesnahogranyo. Jadi punya gata mantang hana tak taubat, gata mantang terpuruk ulama, mungkin gata sejalur dengan senahogranyo. Maka oleh karena yang segera bertaubat yo kalam terlambat, baik mati dalam mati kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum caci harir. Maksud dengan caci atau definisi caci, tak pegah keburukan orang lain, menyo didengar ditepu bengeh. Yang definisi caci ini bahasa Arab kena ghibah. Kain kalung pegah satu permasalahan yang terjadi na hukum asli, na hukum aridi. Yang asli, yang pun, yang aridi, yang datang dudo, terjadi hal-hal yang boleh berpindah dari hukum asal kepada hukum yang lain, bahkan ditem sabuh masalah sembahyang wajib. Dalam praktek sembahyang tak baca selain Fatihah ayat Quran, hukum di sunat. Jadi sembahyang katanya kaise daripada wajib ke sunat. Ingat kan sembahyangnya kaji ke sunat. Dalam but sembahyang yang wajib kai menumpang but sunat. Dan mengiang makruh. Na tasuk silau kau. Urun suk ipatu biasa. Suk ipatu kau lagi duduk manggat. Gecok silap yang mantang terpakai Hanafi yang mu'arab. Na bahasa Arab mu'arab tidak dipakai lagi
silap detik-detik hinan kurumpoh na cokli kadang sapat guna ngaunen wiang ngawi hinan nyan tasuk tak ada tunggu tu hana masalah nyokan silap kau napoi dan manteng pakai nyan merampok kan merampok guna budi tak ada midi ba parau ke menceh makna merampok istilah ala hakil ghair, memakai hak orang lain. Honda ipu dong diat ditanya tinggal tak pegah apa kahek yang itu dong li menyo bahasa kamu di Aceh Utara tak singkren umum ada pedali kan Honda Go rasak merampok harim. Jadi orang semayang yang pernah kecuk silap gop yang mantang terpakai merampok pun semayang gaknya kata mahlam hukum di samping wajib sunat karena nak baca ayat harian makruh waktu pun mau paling yang contoh bak yang wajib kembali yang pertanyaan pun caci maki hukum asli harim tidak orang na perbuatan ganyan yang melenceng daripada agama hanagat dengan tak pegah getepu ganyan bengeh karena definisi ibu pegah keaiban kesalahan buat hanagat tidak orang punya getepu bengeh nyo yang dipegahnya getepu bengeh tetapi di sisi yang lain dengan kata pegah-pegah karena urun tupu gak sadar bisa berubah dia taubat daripada kesalahan hukum caci wajib isalah mungkar natem dengar natasa kawajib obat najak bulan kan hantalah li nepegah ke yang hadir dek karena itanya amanah Nabi dagangan kan yuballighu anni minkumus syahidul ghaibah yang hadir silakan menyampaikan kepada yang tidak hadir tapi bodoh betul-betul pegah yang sunat yang makruhnya hendak pegah yang paling gasaju dari harim bisa berpindah kepada wajib tapi dengan syarat dan ketentuan yang bagainya jabut lagi yang najir ke murid yang terserah barang nak kira lung burai ya bedanya yang bagau mentang go jauh balik tanya nak kira lun ke gure nak kira lun ke gure drone kajet ke jid lagi yang dia hana cara lain lagi apa pun lo kalau tinggal toko dontron kaki lima don nenja ni amlo barang maklum bahkan ni yakin lo nyamkannya barang yang sesuai dengan ngedron kalau sampaikan khuzil ilma walau kana fi famil bahaim yang namanya ilmu silakan ambil walaupun keluar dari mulut binatang bak binatang kita mengure asalnya pegahnya ilmu tapi beda gaya kebiri pun ikut be kameng bre kebiri